amajwi y'abantu batandukanye akomeje kuzamuka cyane ashinja bidasanzwe ko urupfu rwa perezida wa Iran Ibrahim Raisi ari Isiraheli ruri inyuma. Ni mu gihe kandi Isiraheli irimo ibihakana yivuye inyuma iti ntabwo ari twe twamwishe rwose, abandi bati ni mwebwe nta bandi. Uyu munsi wa none ntibikirimo gushidikanya na gukeya ko perezida wa Iran Ibrahim Raisi yapfuye ku myaka ya 63 byamaze gutangazwa n'ubuyobozi bwa Iran. Nyuma yaho bitangarijwe ko kajugujugu yari imutwaye yakoreye impanuka mu misozi ihanamye cyane mu cyaro cy'intara ya Azerbaijan yo muri Iran, hazamutse inkuru zivuga ko Isiraheli yaba ibifitemo akaboko ikaba ariyo yamwivuganye nta kabuza. Abandi nabo bakavuga ko atari byo rwose, kuko ngo buri kintu cyose iyo kibaye ku banzi ba Isiraheli na Amerika babyegeka buri gihe kuri Isiraheli na Amerika ko byanze bikunze baba babifitemo akaboko. Ni mu gihe abandi bavuze ko igihe ibi ngibi bibereye nabyo ubwabyo ari igihamya ko Isiraheli yamwishe, kuko uyu munsi wa none Isiraheli na Iran bifitanye umwuka mubi ndetse byendaga no gukocorana mu kwezi kwa kane. Abantu bose bari bifashe impungenge bakeka yuko bashobora gusakiranira mu ntambara byeruye. Banavuga ko kandi pilote ubwe wari utwaye perezida wa Iran Ibrahim Raisi nawe yari intasi ya Mossad. Ese aba babivuga barashingira kuki? Haba hari ibimenyetso se simusiga bishobora kuba koko byerekana ko ari Isiraheli yamwishe? Kuki Isiraheli igomba gushinjwa byanga byakunda? Ibi byose muri kwibaza byatumye mbashakira imyirondoro y'abaguye muri iriya ndege yari itwaye umukuru w'igihugu cya Iran Ibrahim Raisi. Igihugu cya Azerbaijan nacyo kirashinjwa kubigiramo uruhare. Mbahaye ikaze mu kiganiro, iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyaki. Kwezi kwa kane buri wese yarabibonaga ko intambara hagati ya Iran na Isiraheli bora kuba iri gututumba ndetse ikabigeze ku musozo wo kuba ibihugu byombi byakumvana imitsi. Nyuma yuko abasirikare ba Iran biciwe na Isiraheli kuri ambasade ya Iran iri Damascus muri Syria, maze Iran nayo isubizanya umujinya ukaze isukiranya misile zihambaye ndetse na za drone magana zitwaye ibisasu muri Isiraheli by'isenya rihambaye. Hari hitezwe uburyo Isiraheli iza gusubizamo. Nubwo abasirikare ba Iran bari bamaze kwicwa, perezida Ibrahim Raisi yumvikanye ko ibikorwa bya Isiraheli imaze igihe ikora bihagije ku buryo kuri iyi nshuro bitakwihanganirwa ngo Isiraheli igenderaho yidegembye bayihorere. Yahise yemeza ko nayo ikwiye gukubitwa inki mu matama. Ategura kandi bategeka igitero cya mbere gikomeye kandi gihambaye kuri Isiraheli bita leta y'abasiyoniste. Nyuma y'iminsi mike Iran igabye igitero, havuzwa andi makuru yuko Isiraheli yihimuye ikagaba igitero kuri Iran, ariko Iran iza kwemeza ko kitari igitero cyagabwe na Isiraheli. Ibi byagumye aho biguma bicecetse, ntihagira ibindi bivugwa, mbese nta kindi gitero cyagabwe mu buryo bugaragara. Impande zombi zakomeje gucungana kugeza na n'ubu niko byari bikimeze. Nyuma y'ukwezi kurengaho gato nibwo kajugujugu yari itwaye perezida Ibrahim Raisi wa Iran n'abandi bategetsi batandukanye bo muri Iran yisenuye mu misozi miremire y'ibiharabuge kandi hanamye mu ntara ya Azerbaijan, maze abari bayirimo bose ntibarokoka. Perezida Ibrahim Raisi yarazwi nk'umuntu wafashe uruhande rudahinduka rwo kuba ukuboko kw'iburyo k'umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kuva mu mwaka w'1982 perezida wa Iran Ibrahim Raisi yagaragaye mu bikorwa bikomeye bya Iran byo gutunganya uranium bikenerwa kugira ngo hakorwe intwaro kirimbuzi z'ubumara. Iki ni ikintu Isiraheli yarahiriye ko itazemera ko kibaho cyangwa se kigerwaho n'umunsi n'umwe uko byagenda kose. Bityo Isiraheli ntiyifuzaga ko Ibrahim Raisi yaba ari mu bantu bari hafi aho ngaho. Perezida wa Iran Ibrahim Raisi niwe ubwe wayoboye umugambi wo gutera misile na drone amagana kuri Isiraheli mu kwezi kwa kane. Urupfu rwe rwazamuye byinshi biri kuvugwa, nubwo yamaze gusimbuzwa undi uwahoze ari visi perezida we. Urupfu rwe ntirwabuze kuzunguza Iran mu buryo bukomeye, haba mu karere k'iburasirazuba bwo hagati ndetse no muri Iran ubwaho. Nubwo urupfu rwe byemezwa ko
rutari butere ihungabana imbere mu gihugu mu butegetsi bwa Irani, ariko nanone ibi wabyita amagambo y'abategetsi, kuko urupfu rw'umuntu ukomeye nk'uriya rugomba byanga byakunda kwangiza ibintu byinshi byanze bikunze, atari mu gihugu gusa ahubwo no mu karere. Rufite byinshi ruvuze mu bibazo by'akarere uyu munsi, kuko ari umwe mu bantu bakomeje gukangaranya Isiraheli mu makimbirane ariho mu burasirazuba bwo hagati. Biravugwa ko ibura rye ryatuma ibintu bisa naho bihengamira kuri Isiraheli kurusha uko byari bimeze mbere. Nubwo ibisobanuro byatanzwe ko icyateye impanuka ari ibihe bibi n'ikirere cyuzuyemo imvura nyinshi n'ibihu by'urujiji bituma umuntu atabona imbere, ibyo bihe bikaba ari byo byatumaga mu kirere gutwara indege bitoroha, hari benshi badakozwa ibyo bisobanuro bati sibyo, bitewe n'uko Raisi ari umuntu wagaragaraga nk'uhanganye bikaze n'abanzi ba Irani. Biravugwa ko Isiraheli ariyo yaba ibiri inyuma. Bisanzwe bizi ko Isiraheli ikoresha urwego rwayo rw'ubutasi bwo hanze Mossad mu kwibasira abantu b'ingenzi cyane muri Irani, ariko n'ubwa mbere yaba yakwibasira umuntu nk'uyu w'umukuru w'igihugu ukomeye cyane hejuru mu butegetsi bwa Irani. Kuva ku cyumweru ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abantu benshi bashinja Mossad ko byanze bikunze ibifitemo uruhare. Nyuma yo kubyemeza gutyo, Isiraheli nayo yarahakanye, ihakana uruhare urwo ari rwo rwose, rwaba ruto cyangwa runini, yaba yaragize mu rupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi. Umutegetsi wa Isiraheli yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko atari bo. Umugaba mukuru w'ingabo za Irani yategetse ko habaho iperereza ryimbitse ku cyateye impanuka y'iyi kajugujugu yari itwaye perezida wa Irani. Ikinyamakuru Jerusalem Post cyo muri Isiraheli kivuga kuri iyi mpanuka cyavuze ko ibyo gushinza Mossad bituruka ku guhangana kumaze igihe kinini hagati ya Isiraheli na Irani. Nta bindi rero bagendeyeho cyangwa ngo babe bafite ibimenyetso bifatika simusiga, nta bimenyetso bihari. Ubutasi bwa Mossad buzwi cyane mu kwibasira ahantu hose haba hari inyungu za Irani, ariko ntibwigeze bwibasira ubutegetsi bwo hejuru bwa Irani. Jerusalem Post itangaza iyi nkuru yanagarutse ku nkuru yo mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Iyo nkuru yavugaga ko mu gihe intambara yo muri Gaza ikomeje, Mossad nayo ikomeje urugamba rw'umwijima rukomeye rwo kurwanya Irani mu bundi buryo. Guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2023, Mossad yakwirakwije intasi n'abakomando benshi hirya no hino mu isi ku kigero ibi bitari byarabayeho mbere, kandi ishora akayabo k'amafaranga menshi cyane mu bijyanye na operasiyo z'umwijima zo guhitana abanzi ba Isiraheli. Byemezwa ko radari za Mossad ziri ahantu hose mu mugambi wo kurinda abayisiraheli cyangwa abayahudi bari mu bihugu byo hirya no hino ku isi, ndetse bari no mu mugambi wo kurinda akaga kakwibasira Isiraheli mu gihe runaka. Mu mugambi wo kurengera Isiraheli rero ngo niho haziyemo na Perezida Ibrahim Raisi, kuko ku butegetsi bwe ari bwo Irani yagabye ibitero simusiga kandi byeruye, itiriwe binyuza ku mitwe ituwe itera inkunga yo mu burasirazuba bwo hagati, ahubwo ikabigaba kuri Isiraheli ari ibitero biturutse muri Irani mu buryo butaziguye. Ku rundi ruhande ariko, impuguke zivuga ko Isiraheli na Mossad batatinyuka kwibasira umutegetsi ukomeye nka Perezida Ibrahim Raisi, kuko byaba bisobanuye intambara yeruye ako kanya. Bavuga ko Isiraheli yibasira gusa ibikorwa bya gisirikare n'ahantu hatunganirizwa ubumarakirimbuzi bwa Iranium, ngo ntishobora gukora ikosa ryo kwibasira umuntu wo mu rwego rwo hejuru muri politike nka Perezida Ibrahim Raisi. Gusa impanuka nk'iyi ibaye mu gihe kimeze nk'iki ntibyabura kwitirirwa Isiraheli, ngo bibure gutuma abantu bashyira mu matwi Isiraheli bayishinja ko yaba bifitemo uruhare, bitewe n'umwuka mubi usanzwe uriho hagati ya Irani na Isiraheli. Muri Jerusalem Post hagaragaramo abantu bavuze amakuru bafite ku cyihishe inyuma y'iyi mpanuka. Daniel Hayike ni umusesenguzi wa politike muri I24 mu ishami ry'igifaransa. Yavuze asa n'utebya ko indege yari itwaye Perezida Ibrahim Raisi yari itwawe n'intasi ya Mossad. Yakomeje avuga ko iyo usagariye abayahudi atari ibintu bibi gusa bikubaho, ahubwo ni ibintu by'amayobera bikubaho ku buryo no ku bwonko bwawe bigeraho. Yabivuze atera urwenya, ariko ibi byahinduwe ukuri na benshi. Byari byashyizwe no kuri Twitter cyangwa se yisigaye yitwa X, nyuma biza gusibwa. Umutwe wa Hamas wavuze ko ibyatangajwe ari ukuri. Jerusalem Post, abasesenguzi n'impirimbanyi batavuga rumwe na Isiraheli bumvikanye babyegeka kuri Isiraheli.
Amakuru akemeza ko kajugujugu zari 3 ziri mu rugendo rumwe, imwe muri yariyo yari itwaye Perezida Ibrahim Raisi ndetse n'abandi bategetsi, akaba ari ikora impanuka, kandi nyamara izitwaye abandi zo zikaza kururuka amahoro. Impirimbanyi mu bya politike yitwa Jackson yakoresheje amatora abaza nimba abantu bemera ko ikirere kibi aricyo cyateye impanuka cyangwa ari Isiraheli, maze mu benshi batoye bemeza kwijanisha rinini ko ari Isiraheli yihishe inyuma y'iyi mpanuka y'iyi ndege. Nyuma yaho handitswe amagambo agira ati Mossad turabizi ntabwo ari impanuka ahubwo ni Mossad yabikoze. Yakomeje agira ati imwe mu ndege 3 zari muri convoy ya perezida, iya perezida yonyine niyo yakoze impanuka. Ni gute bihurirana ko indege irimo perezida ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari ikora impanuka yonyine maze izindi zikikomereza? Kuki byafashe amasaha menshi ngo hamenyekane aho iyo ndege yaguye? Isiraheli niyo yatangaje bwa mbere ko Perezida Ibrahim Raisi yapfuye, yewe yabitangaje mbere yuko igihugu cya Iran ubwacyo kibyemeza. Ibi nabyo benshi babyibajijeho ndetse babishingiraho bashinja Isiraheli kugira uruhare mu rupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi. Ibinyamakuru bya Isiraheli nibyo byatangaje cyane ko Perezida Ibrahim Raisi yapfuye kurusha ibyo muri Iran. Nyuma abatangaje aya makuru bose baje kuyasiba ku mbuga nkoranyambaga zabo. Umusesenguzi ushyigikira ubutegetsi bwa Syria yaragize ati ibi niba byarakozwe na Isiraheli, igisubizo kizaza cyihuse kandi kizaza kijegeza Isiraheli kugeza no ku musokoro. Abakora teori yo kuvuguruza ibyavuzwe bavuze ko Isiraheli yavuze ko impanuka yatewe n'ikirere kibi, ariko nawe wakwibaza impamvu ikirere kibasiye indege imwe byari kumwe yonyine mu gihe izindi zakomeje. Umwanditsi witwa Nadira Ali yavuze ko Perezida Ibrahim Raisi yari ari kumwe na Perezida wa Azerbaijan ku mupaka yagiye gutaha urugomero rw'amashanyarazi. Ibyo byabaye mbere yuko akora impanuka. Uyu mwanditsi yumvikanye ashinza Perezida wa Azerbaijan kuba umucakara w'abasiyoniste. Ati nibiramuka bigaragaye ko Isiraheli iri inyuma y'iki gikorwa, muzahita mwibonera n'amaso yanyu intambara ya 3 y'isi nta kabuza. Abari gutunga gatoki Isiraheli na Azerbaijan ndetse n'uburengerazuba bw'isi muri rusange ni benshi, gusa ntago biratangazwa n'urwego rwari rwo rwose cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu cya Iran. Ku cyumweru umunyamakuru witwa Amuri Muhammad wanakoreye inteko ishinga amategeko ya Iraq yumvikanye yemeza ko Bwana Netanyahu ariwe warashe indege ya Raisi nabo bari bari kumwe. Uyu Muhammad avuga ko ari impuguke mu bijyanye n'ububanyi bw'amahanga. Impanuka y'indege yayihuje n'uruzinduko rwa Jack Sullivan, umunyamabanga mukuru mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherutse kugenderera Isiraheli. Yongera kubihuza n'ubushyamirane buri hagati ya Netanyahu ndetse na Benny Gantz. Uyu mujyanama mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinjwa kuba yarazanye ubutumwa bwo gukura mu nzira Ibrahim Raisi. Gusa birumvikana ko ibi byatangajwe n'umuntu bikora ku giti cye mu busesenguzi bwe bwite, ntibyatangajwe n'urwego urwo ari rwo rwose rw'ubuyobozi muri Iran. Umwanditsi akaba n'umunyamakuru wo muri Iran Ahmed Gadir nawe ashinze Isiraheli ndetse na Azerbaijan kuba inyuma y'urupfu rwa Perezida Ibrahim Raisi, kuko byabaye mu gihe bamwe mu nzego zo muri Isiraheli no muri Amerika bari mu biganiro. Indi mpuguke yo mu burasirazuba bwo hagati nayo yavuze iti ese muri kwemeza ko ari impanuka koko, kandi muzi neza ko Aliyev perezida w'igihugu cya Azerbaijan ari umusiyoniste? Atamabi ya Isiraheli n'uburengerazuba bw'isi, amabi yabo bagenda bakora imihanda yose y'isi arigaragaza n'ubu barasubiriye. Kandi nkuko twabivuze hari abandi baguye muri iyi mpanuka batarimo kuvugwa, nabo ni abategetsi bo hejuru b'igihugu cya Iran. Harimo Bwana Hussein umudiplomate mukuru wa Iran na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran. Byatekerezwaga ko Hussein yari kuzaba perezida wa Iran nkuko Ibrahim Raisi yari kuzaba umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Hussein yari igikomerezwa mu bijyanye no gushyira mu bikorwa politike y'ububanyi n'amahanga ya Iran, harimo guhangana n'abanzi ba Iran ndetse no gutsura umubano n'ibihugu by'inshuti, by'umwihariko ibihugu bituranye na Iran. Amin Abdulorian w'imyaka 60 yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga guhera mu mwaka w'1997.
harimo no kuba ambasaderi wa Irani muri Bahrain, kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije ku bijyanye na aferi za Irani zo muri Afurika hamwe n'Abarabu. Muri 2021 nibwo yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajyanyeho na Perezida Ibrahim Raisi. Amin Abdulrahman yafashije gusubizaho umubano mu bya diplomasi hagati y'igihugu cye na Arabia Saudite ku buhuza bw'Ubushinwa. Kuva intambara yo muri Gaza yatangira, yumvikanye mu ngendo nyinshi mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo azahure umubano n'inshuti za Irani. Yari afite dogitora impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Tehran muri Irani. Undi waguye mu mpanuka ni Malik Rahmat, yari guverineri w'intara ya Azerbaijan. Nibwo yari akijya kuri uyu mwanya kuko yari mu myanya ye ya mbere y'ubutegetsi bw'iyi ntara. Mbere yo guhabwa izi nshingano yakoze mu myanya itandukanye muri politike ya Irani. Ku bandi baguye muri iyi mpanuka harimo Ayatollah Muhammad Ali Hashim, yari umutegetsi w'ikirenga mu ntara ya Azerbaijan, akaba na imamu w'umujyi wa Tabriz. Aba nibo bategetsi baguye muri iyi ndege. Abandi bayiguyemo harimo nka Serdar Sayed Musavi, wari ukuriye ikipe y'abarindaga Perezida Ibrahim Raisi. Harimo kandi pilote Colonel Sayed Taher, akaba ekopilote uwungirije pilote. Harimo kandi na Colonel Mohsen Darivanish, yari umutekinisiye w'ingendo zo mu kirere. Harimo Major Bernice Gadine. Ngaba abantu baguye muri iyi mpanuka, n'ubu biracyari urujijo kumenya neza icyateye iyi mpanuka no kumenya neza niba by'ukuri kudashidikanywaho ari Isiraheli biri inyuma ikaba bifitemo uruhare. Inshuti bakunzi baca no mu Rwanda shyaka Siriyake, mbashimiye ko mwari mudukurikiye. Tuzakomeza tubakurikiranira akantu ku kandi kugeza igihe tuzamenyera andi makuru kuzahita tuyabagezaho.